namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, and of course, Bill Menga, the president, doing a link at a project, Dr. Stolle, and then very key on between Foroman and also Mayangan Light. Then a Moko Metaki, like a DJ gift, Atago again. Yeah, so as we already know, Dogo de la Ivi, Mesa project the Iona. Le title very develop. You report the one seven then I report because the number like I want to think take a show. I was like, nah, do report the Maradogo de la System Makali Yashona like album or project I found again, Delayona. In terms of comparison, very good. I am competent on my engan. So if you get out of this post, like I should all over fix a 6K views in 4 days. I shouldn't take so go. Like as a mega busy now stream. We are doing better than the previous album so far. So I shouldn't take so go. Say you look at the isolated manje. I say the royal and say you should jigsaw should say to compete Irish. I have my younger manje. You the compete on a project there in our own. Long of young Ganana a comment here by okay, by King Richie. Like if I come so Ben Mangan 6K she and 3 seconds. When now we end like 4 days. Kaguti Kamango and then Dr. De La Ivi respond like if I come so go Semina Himina Dr. Stoll. Ne picks another album Tomin also look Bushun from also look what was the point you were catching a lot of mine on you the project there at the show to expire and look still I don't take and show the pello, okay, computers. I don't take and show. I mean, like 6K views in 4 days. My gun in a near she fix a calengo, while I know like 5 hours, like already I like the visiting guy, of 6K. So, she Samason Gash to got to any dog del seeing go to Susaman Genita isolate out. Got the mother competition, I think in Sekayon. So, you bongo, you bongo, you bongo dog there, I show one. Ndabanga yibusana that iTunes ana wona commenting ngena ku inga ingena ka iTunes so ka ingena ka channel comment banga futhi fika utso kumi number man ka iTunes yona ife komse ku wena number man ku melela ka vana va ka n'wina baba ata so I let show guys dokodela va ibukuru ayibongo show iboli like you think I exist in a way, sort of. Like be social like competition, guys. There's no competition here. There's no competition at all. 5 days 6.9 5 days aguna need yun zin reference ka mayengan to know like bongana need guys nga check a video nikumo ana tingana mo 5 days since I tshame ke update na ka iTunes in terms of the views har mara wo shinga necessary dokodela akuvana competition maybe next year ngabe yana thingwana bara mbungu 5 show one and then very say we ka nyimpi or beef leyi nga kona between Foroman na Mayangan Light even previously updated mi nga mi swonini so mhaka leyi sukusiwe hi timhaka ta yindlu if mi nga se vona part 1 swi kahle mi yi vona ni vone vanhu hi kha hi va tsakisa swinene video I was like okay it's fine we can continue with this beef because Foroman it havia in one video ana yimela Mayangan Light ku respond angari ku responding so ni vona ka swa fana ta pa updating for now so yeah video ko le exoni teka ranga yi download ku yi kota ku yi ri kahle la yeah let's go okay guys what I'm realizing la iku Foroman ingena tingoma ta Mayangan even on the previous one nala ingena ya Mayangan so I was like oh what's happening here Foroman man my Baisanyon Mr. Post na tona mutsimtola le ntima yiko ntima wa ku G ntima wa ku G and stuff like that you know like I don't know I know what nje it's fine
hayi u nga rili n'wananga, Samata u ta ku pfuna n'wananga, hayi u nga rili n'wananga, ntimo wa wena u ta hela n'wananga, hayi u nga rili n'wananga, Samata u ta ku pfuna n'wananga, hayi u nga rili n'wananga, ntimo wa wena u ta hela n'wananga. Hey, okay, a ni ta kombela sweswi hi karhi hi teka hi ti-different sections ni twi na ku swo tala se hi swi khavharini ku hi nga yi repeat video ni ta yi teka from a xikarhinyana because a vula new information. Light tshika sweswo ti-online classes just because naswona ku doma hi nga ni light na mitwa mi side hustle hi mhaka ku xavisa swo achachana sweswo swipakitani swa swipakitani swa va leswi sweswo amde ku how many milligrams xa ku xa a side hustle sweswo ku hlupheka na nti tita ro xavisa acha wa ta chicha xiyimo ka mutini a swi fit ku fambana na wo sweswo swa acha swa swipakitani sweswo to hi le ku endla ti-side hustle swa side hustle i ku hlupheka i ndlala side hustle na nda yi vitiriwa straight side hustle yi fambisana na muholo wa wena loko ri hola 15,000 side hustle yi kota ku endla entliso ma 10 at least ngo side hustle ya acha u famba u nusa ximovha xa muzi xi ku muzi xi ku ti acha wala loko u xava ti-Suzuki ku hala a ti kahle lawani jara ra sukela Suzuki Swift mara ngwenya mara ka msini a ti hela tipolo mara ka msini na loko wo xavanyana vo Etios wa sukela Suzuki ka msini jara fika ku Suzuki i nqondo ya vavasati vo ku byela tephe mhani loya swi voka loko xo xava polo xi ta famba xi ni dyolela xi lexiwani swi nga mbari ni xi komba ka Suzuki sukela Suzuki ka msini jara sukela Suzuki yes Mayangani light I wonder man papa we ka msini dipromota ku vusofa na to wa di tsika n'wana xa xivongo la wena ku ye Mayangani mina u ri mi papa wena na ta ku papa man'wana a ni ku hembe ni fane xota papa wena ndi komba sweswo swi endlaka la ka social media ku n'wana wa n'wina humi ndleleni hi loyi u ri ye Mayangani light hambi wa ka rikhoso hambi wa ka chavalala hambi wa ka mani ta twa mani mi ni komba xivongo xevo xa mapela loko u lava ku va n'wanuna u yima na mistraight la ku tiva ku hi we mani wa ka mani xivongo xa wena u ri wena Mayangani light wa fambula ka xivongo u heta wa xava movha wa fambula still wa xava Suzuki u vuya endla side hustle ya business wa ri ku fambuleni wa endla side hustle ya acha xikolweni a endla ti-online classes ku ri vutomi bya wena i pfele mpfilo ka mutini i pfele mpfilo u nyanga ntsongo ka mutini wa xava Suzuki Swift jara ku Swift can you imagine va ku na vafana va hala ka bungeni va bomba ti-Suzuki u tshama swi twa ku sweswo ka mutini hi ximbarangu heleyo swi fana swi ku yeve hakona ni zamile ku va ni ta cheka akhawunti ya Mayangani light ku swilo leswi i beef or ka njhani timhaka ta movha swa ku na swona hi swona a swa ku yo bayiseka nyana a ni la kambe ka Suzuki a ni va ku ri Baleno then hala ka Toyota ku va ku ri Starlet so swa ku yo bayiseka nyana ku ta fana straight i movha kahlekahle to i kahlekahle i Suzuki yi va yo ribejiwa vhele yi ndliwa as Toyota I see yeah so ku ri this model yeah pre-facelift before liya facelift ya ku ri this one ma yona yena mhaka leyi a nga xava yona and stuff like that okay laka swa chani vula la because a kha advertiser ti-acha letiwa and stuff like that swilo swa clean loko mi lava eka tintsana exikarhi na kona tifoni exikarhi wun'wana pfa music wa borha yena nkarhi wun'wana but yes i swi achani ya swintsanana ma kota ku swi vona la okay swi lunge kona hi beef a dya hlupha forum a ri ku ra ntiza haya ka leyi nyimpini Mayangani light a nge le ku voneni i fika tatini Mayangani light loko ku ri la ku phikizana na foromana i fike vitiyini sweswo i mhaka ku i fika teka tiphilisi first a swi twa but loko ku ri ti fike tibifana you won't compete xa hlupha dime swo xi nghenile laha ti teka akhawunti xi chekisa everything a nge lungi a hundzi but who knows ni ngo va ni nyajini who knows maybe mara no vona ku hi ti-videos leti nga endliwa teta timbirhimbirhi a va ti endleni a nga ri ku lungheni se dite yin'we ya vunharhu a ritsi emdani vevele khetela timhaka ta DJ Gift
Ya so ka swi endla of course no hlamala ni fika ni hlanganisa hi track list ya yena siku ra ni of course ra ti 4 ta December. I was like okay if ka tsala ku swi tshamisekile, and then loko hi fika hi cheka live hi kuma ku i vekele a track list laha even before a sungula a endla a live video loko se ni swi chekisisa laha okay. So ha swona kwalano i ta a kha a humesa an EP laha a nga ta kha a famba na Semi the Pro. So it's DJ Gift and Semi the Pro leswi swi nga tshamisa xiswona kwalano and stuff like that. I was like okay. So since no singomeza the post wa humesa, I was a bit confused nyana ku maybe wala ku humesa nkarhi wun'we unless if Mr Post ta cancela na. So I nyeke na the reasons to why a ri ku humeseni ka an EP ka nkarhi wa sweswi ku ya hi side ra yena. So a hi twini ku i kombise ku yini because a endle a live video leyi nga ta hi kha hi pfula, a hi twini ku i ri timhaka tingani la. Mara project yi la tingoma ti la ta December yi ta December ka la, like it or not, kani munhu humesa hi swa December mara ni swi vonini ku xitshungu xi ta dlaya hi ndlala. Se ni ku hayi ho ni ya lamulela vanhu ti koho tinghoma ti nga biwa hi titwa, a ni na jelezi. Xidyangu xa mina ni le ku xitweni everywhere xi le ku beni. Hi yin'wana yi twaku yi nga yimbelela xa makhombo ya lekere mani yi rini, yi kona mani yin'wana yi nga yimbelela lekere na va ya hi toni nga ku titweni ka nkarhi wa sweswi. So leswo swi hi ta benela tinghoma ta ka Facebook ta hi ta jamuka loko munhu a twa ndlala ta ka Facebook a fika jamukela vanhu hayi. Mina loko ni ku munhu wa ba i fanele a tlanga underground, hayi swo swi a ba ka Facebook mara munhu Hi, in the section. I'm not here for argument. Okay, I hear the other section. So project yi languteleni hi ti 6 yi ta va yi ri kona, mi kota ku tiphina hi yona. A ku na munhu a nga ka nkarhi wa sweswi a ku na munhu a nga ta tlame ku chaya a nga se tswariwa munhu waloye total a nga se tswariwa. Even if hambi swo ta ka ku ka producer u kota ku yimbelela ka producer hinkwato mina loko ka leta ta kaneta kwalaho, producer u kota ku yimbelela ka ti-producer hinkwato mina nga ti tani kaneta ku producer ile kwini na yo ya swi kota ku yimbelela mani hi twa hi swona. Va kona vo dokodela and Josh Ramana vo ti-producer, va kona vo Metro Beats na vona i ti-producer. So okay, kambe ni ti antele arguments, sorry, apologies for that. So project yi ri ku teni ta kha hi vona hi swona ku of course since yi tisa swa matimba ku based on his side, and then clip ku yi ku hume yin'we ya track number 6 very Vo. So Vo leyi yimele ku loko munhu u kuma mani maswo yi tsariwe njhani, yi tlhele vekela na the exclamation mark laha makuma, hayi leswo Dr Josh Rema swo fa swi tsariwa ku mali ka yi nga na nchumu kuma swo leyi tsariwe kahle la. So yona clip ya kona of course yaleyo a nga hi humesa so far. So swi lungheni hi leswo loko ni amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe. Yeah. Hey, yo. These days now zonda kuva friendly. Funa xiphukupuku xi jeka xi va envy.